बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद जो वारो वत अल्लाह ताला थो सेहत सलामत। आज जुस सिक्स कश्मीर मजमून में चोर सह गो आफतन हुंद मुकाबल यम ते आफत यवान अल्लाह ताला सद तरफ चाहे बियोली तूफान वाव तूफान सहलाब या कुदरती तौर या यम ते मुसीबत यी अस कित पे हेको तम चूंकि अल्लाह ताला सद तरफ एग्जाम इम्तिहान अस क्या एहतियात पजन करें अस कित पे पज तिमन सत मुकाबल कर आफत गो मुसीबत बिल वाव तूफान सहलाब या शन तूफान कुदरती आफत इंसान पान ते क्या आफत पैदा करान वारिया ोट ेठ तो या पॉलिथीन यम लिफाफ दरित दिन सत या जालन सत माहौल ओलूद सपदान तो हवा छुन हेकान ताज़ शुद्ध रूजित यमो चीज़ों सत बाज़ इंसान पान वन जंग करान मालस जायदादस ददार वातनावान नार दिवान बम्बारी करान वतन पे धमाक करान यह करने सत बारहा तबाही गसान कह तम आफत यम जन इंसान पान तैयार कर यम माहौल तबाह तो बर्बाद गसान चूंकि बेल सहलाब या वाव तूफान या शन ज़्यादा पे या डोठ रूद यम गई कुदरती आफत यम आफत इंसान पाने तैयार करान बम्बारी जंग वगैरह अड़ लुक बेमार पेवान तो अड़ छक लत गसान यमो चीज़ों सत बेमारी ते फहलान तम छन रोजान काम कारस लायक यम आफत इंसान पान पैदा करान तम हेक सह रुकत अम बापत घट जारस सब्रस कम यानी पान हेक इंसान अगर इंसान यमो चीज़ों नश दूर रोज अगर इंसान कोशिश कर चूंकि जंगों नश बचे ोट ेठ सही तरीकस मज जमीनस तल अंडरग्राउंड दबाए या यम चीज़ कर अम सत इंसान हेक यम आफत इंसान पान यम हेक रुकत कुदरती आफतों मज बिनुल तो बिनुल रोजान बिनलो सत जमीनस अल अल गसान मकान वस पेवान लुक तो चारवई मरान कशीर मज ते बिनुल आमुत तो आज ते यवान कम ताकत वल बिनुल वातनावान कमें नुकसान यम एतबार बिनुल यवान ज्यादा तेजी ज्यादा नुकसान वात कम नुकसान वात सठा कम ताकत वाजनो बिनुलो हटो सत कह नुकसान वातान अगर बिनुल आराम सान यी तेल तम आय नुकसान वातान वही जल बिनुल ज्यादा तेज यी तेल अल्लाह ताला बचन तबाही तो बर्बादी करान दपान 1965 ईस्वीस मज सोंत कालस मज आव शुमाली कश्मीर मज खतरनाक बिल यथ वन ते वुतर बिल वन तिक वुतर बिल मशहूर तो मारूफ 1865 ईस्वीस मज यह बिल गुमुत तो लुक अत वन ते वुतर बिल याद करान तो वुतर गो शुमाल इलाक तो मौर्य हसन शाह खुहीम यम बड़ बार तवारीख दान तमो लिखमुत कि अम बिल सत गई 38,000 जूज फना यमन मज 1500 इंसान यथ पे आव 8 अक्टूबर 2005 ईस्वीस अथ इलाकस मज जबरदस्त बिल अम बिलुक मरकज मुजफ्फराबाद तो अम सत गई ऊडी करना वरमुल तो बाकी जायन सास बद मकान फना तो हद बद लुक मूद पाकिस्तान मज ते गई अल पल 2 लक्ष लुक मार यह कत कर बिनलिच यम बड़ बार बिनिल शुमाल जम्मू कश्मीर किस शुमाली हिस्स मज गई शुमाली हिस्स यम पाकिस्तान सत आय 1865 तो ब्या 2005 मज गो प्यारे बच्चों 2005 बिल तो वन कह चूंकि तमिक चश्मदीद गवाह सान फिक्र मज गो चलो अगर 1865 कत हेको 2005 मज बिल गो अल्लाह ताला कर हिफाजत सोरे दुनिया हिलाव मकान आय वसित लुक गई चारवई गई कुल पे वस तो वारिस टाइमस रूद तम पे रोज तम हेट गसान तो खौफ गो पद खौफ गो तरी इंसान हेक कुदरती आफतन रुकवित सह हेक आफत असर कम करने खतर कोशिश कर यानी
ییٚلہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ آفت یی أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ رُکٲیِتھ کینٛہہ کوٗشِش کَرو أسۍ یہِ کَرو أسۍ کَم ہٮ۪کو أسۍ یا کوٗشِش ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ کہِ کُنہِ جایہِ ما ہٮ۪کو أسۍ مطلب اَمہِ نِش پان بَچٲیِتھ تہٕ آفتہٕ یَن پَتہٕ یُس حالت پٲدٕ سَپدان چھِ تَتھ سۭتۍ ہٮ۪کو مُقابل کٔرِتھ اگر اللہ تعالیٰ ییٚمہِ ساتہٕ بِنیُل گژھان چھِ سہلاب یِوان چھُ پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز یِم بُرباد تباہ اکھ گَرٕ علاقہٕ گژھان چھِ یِم علاقہٕ بَچان چھِ یِم گَرٕ بَچان چھِ یِم ہٮ۪کان تِہنٛدِ خٲطرٕ پَلو زٔٹ کھٮ۪ن چٮ۪نُک سامان باقٕے چیٖز تِمن تانۍ واتنٲوِتھ گۄڈٕنِچ کٲم چھِ یِہوٚے تاکہِ یِمن واتہِ راحت یِمن چھُ نۄقصان گوٚمُت یِمن چھُ ماتم ووتمُت تہٕ یِمن واتہِ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ یہِ چھِ أسۍ کَتھ کَران آفتَن ہُنٛد مُقابل تہٕ چوٗنٛکہِ تۄہہِ آو سَمٕجھ کہِ یِم آفتہٕ کیٛاہ گٔے تہٕ اَمیُک مُقابل کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ پَرو أسۍ برٛونٛہہ کُن فِلحال پوٚر اَسہِ آز آفتہٕ کیٛاہ گٔے بیٚیہِ یِم زٕ بٔڑۍ بار بِنِل گٔمٕتۍ چھِ شُمٲلی کَشمیٖرَس منٛز تہٕ تَتھ بارَس منٛز اِنشاء اللہ پَگاہ پَرو أسۍ بیٚکِس کَلاسَس منٛز باقٕے ہَن توٚتام اَسہِ اِجازت اَسَلامُ علیکُم